jangan salah beli kereta. Itu hari ada satu kawan, dia mesej saya. Cakap kereta dia masuk air. Baru beli tak sampai 3 minggu. Okay? Salesman langsung tak mau tanggungjawab. Okay? Ini hari saya mau terang. Kenapa belakang masuk air? Dia banyak sebab. Air sendiri suspek. Mungkin belakang serious accident. Kalau bukan serious accident, mungkin daripada beberapa tempat. Okay? Tempat satu, lampu kiri kanan. Okay? Common masalah. Yang saya tahu punya Honda City belakang dia masuk air lampu. Okay? Lepas itu, saya punya fans ada komen air sini masuk. Ketar sini. Okay? Nombor 2. Nombor 3, kedai sini. Pintu. Okay? Normal punya dia. Beli used car, jual used car, ada masalah. Tak ada. Settlekan saja. Jangan tolak. Okay? Lepas itu, satu lagi tips. Honda Civic, sekarang saya tak ada sampel. Honda Civic FT tahun 2006 sampai 2011. 10 biji masuk air sini. Okay? Design punya pasal Honda Civic lah, bukan Honda City. So, masuk air. Honda punya kereta ada lah. Okay? Tapi settle saja. Okay? Next part. Ada satu kawan PNI accident sudah cakap banyak. Sekarang saya mau tunjuk balik kereta banjir. Mau tengok mana. Okay? Senang. Biasa saya tengok nut. Okay, saya akan tunjuk beberapa gambar tengok. Nut ini. Lepas itu